Ban penkut ya usnam ke Jingkyntiew Balakyrkhu yu Father Francis Jordan. Ubadei unong seng jong kaseng Salvatorian hagini kasngi utrai na kaliang kaseng Reunion Salvatorian kalapenlong daga mas aingo ni ka Thanksgiving Mass haparishing maniba halan kram. Hagani kasngi ya ka mas bakhoy la benta kerpang the Most Reverend Archbishop Victor Lingdo haringkat ke jia donlang ki Lingdo jong kaseng Reunion Salvatorian ki sisters ki Reunion u parish priest ka parishing maniba bat kiway ki Lingdo ki balawan menyesem benta ha ka mas bakhoy haringat ke je sakhilang ki hajar ngot ki pait riunget jong ka balang u Archbishop Victor Lingdo haba ai ke simbo jing berkat shaki pait riunget u loong ba deilimba o Father Francis Jordan baka jinget klawan shaka than shataila mingi hadin balapha yu Father Otto Hopfen Muller bat yaki langut ki weipat ki missionary Salvatorian hausnem shihajar praspa khandaipo bat kade ka hok yaki baki dei ban aingo ya ka seng Salvatorian uling dosar ulapin Kynmaw payo Father Francis Jordan Balakyrkhu lakha hakasngi Burom joka Maria balapun klempop tenrai bat kasngi baula khlano kade kasngi ban Kynmaw Burom ya kasngi kha joka Maria bat dei hangne bala ai nam ya u kum Father Francis Mary Jordan bat ka jinghikai ka ba u ai kade ban Kynmaw Burom ya ka ding phna ka bade ka dak jong ka jing pen Hagakerting jong ka jing yasalok ka sing Salvatorian ki padar ki sister ki brother but ki le Salvatorian hapo North East barok kawai da ka jingkemen ka bakraw ngapriang sngau bhaya phi wei pai wei sha kanika mas aingo ban penkut ya usnem jong u Francis Jordan Balakyrkhu unong sing jong ka jing yasalok Society of Divine Savior ne Salvatorians La Jingkyntiew ya u Father Francis Jordan Shagakerdan Balakyrkhu hagakat santarik Julai ars hajar arpaway. U Superior General Father Milton Zonta jongka Saint Salvatorian ulapan bena banadu arpaway tarik Julai ar hajar arpaway hadu arpaway tarik Julai ar hajar arpawar undai usnem jong kajing aingo yau blay na kebenta u Francis Jordan Balakyrkhu dimenta kesngi ar peusau tarik Julai ar hajar ar pewar ngilong kiba donbok hadu kata-kata bangilayo ya kenika lat bania shimbenta ha kenika mas aingu banduai lengba kajingia sai lem jong u Francis Jordan Balakyrkhu para banget pi kani si ka bakarpang Khamtame kasih bagi Kynmaw pasongu yau Father Francis Jordan balalong superior badengkonge banpa ai missionary ha kaini kithan chungi yau Father Otto Van Muller balalong tau Lingdo badengkonge banwara ai kejinget hang ni ha North East India chungi bat khamtam ha Shillong Archdiocese takadaw man kapor ngilabu itu stasiun jung ban petkan mau yang i kibaning kong malawara ya kecingit dari Father Salvatorian nama kata mentaka CPE biang yaki hang ni barakhe ke jing sangu nama ruta unong seng ulalong Balakyrkhu la Shisien benta kuan men ko para ni pasyo balai ke ni kapor join kubor bagi long kinong pop kenang balong ke balakre balaniam ya kecing maya bakot ngapla hau blay badon bor baro badapi kon men ko para namar pangalala pop shibun e da kacing perkhat dakiktin dakikam badakacing le klet da kacing le palat chunga da kacing le palat chunga da kacing le palat bakrau e chunga namar kata kerpat kamaria bakhot kabayai sa kathai soti yaki angel bakirukot badapi kon men ko para Badwai na kabanta chunga how try play chungi play badon bor baro ni snei yangi andala map no ekipop chungi undalam yangi baro sha kaching em pom chukot amen Putra do Isa
O Cristo isenei O pleishato Mata kendel jingsu Haki ben real maro Adon kamat mapa Yaya royame Nina magimane Niyay pendam burom Bat isna moyame Kutray ko play simple Kuk padon morbaro Kukun marway ukpa Kutroy ujisu Christ Kukun amrod uplay Bakit impoverty Tobyan ka jingkirpa Tus ngausaneyangi Daytang ame bakun Daytang ame utray Uwe mahaklita Ame ko Jesu Christ Mame mayayong play Ay tingalong kaway Adumen simbakot Haka Burom pa Tungin ya duai Ku belai Kunong da jong ke kejing kermen hami Uba klem ame amdan ke baskem Amdan ke bakuy Tu te kerhai kejing isne cumi halot jongi Namad lembat me kum unong sensyar panoyalam jongi Nginang bat pendon kam ya kiai ki babha ki baduno Bat kum tawat mentahir Nginang man bat skem Ya kiai ki bane Try Jesu kan rat Ai ngu ya me da kabanta ki Father Salvatorian Kam tam tau nong seng jong ki Father Francis Jordan Bala me ala perlong yu Balakyrkhu Ai bunya sailem da kabanta ki Father Salvatorian jongi ki sister ki brother Bad yang i barok ki badan hakani ka ai sis barok ku wei Dau try jongi Jesus Christ kun jong me Uba imbasin chan kan ban me baru men sim bakoi Ubalay junom la junom Hakito kisngi utray ulaong namarba ka jing pertashla persya ka Sodom bat ka Gomera kalong ka bajam bat ka pop jengki kalong ka bakraw shibun ngan lek hiar ban pej lada baro ka jingle jengki kalong katkum ka jing pertashla ka balapoy syanga bat lada kamdeiru ngan satip hangta kumta kita kibriu kilapai nangta bat kilalait syapang Sodom Henry u Abraham u dangyeng hakmat utrai teu Abraham ulawan hajan bat ulaong hatu dashisha men penjot lang yaki bahok bat ki bomman tharai lada don san pengut ki bahok hapo kata kasnong hatu men penjot ya kata kajaka bat men ompelaj yaka na kabanta ki san pengut ki bahok ki badon haka dalele mame watle kumta ban penyap ya ki bahok lembat ki bomman ba kumta ki bahok ki sa kum ki bomman watle mame kumta hato kat unong bishar ka perthai barok kawai un omle ya ka badai hangta utrai laong banganda shem hasodom san pengut ki bahok hapo kasnong ngan pelaj ya kata kajaka baro kawai na kabanta jongki u Abraham wala pakitin hakmi ngala shimti halade ban kren hau trai manga ubalong tang kadomet bad utupe tarai lada kiduna san nakis san pengut ki bahok
Hato men penjot ya kasnong barok kawai namar duna sangut te ula jubab ngan om penjot ya ka lada ngasem sau pau sangut hangta u Abraham ula keren biang ya uong tarai don tang sau pau ngut hangta ula paiktin naga benta ki sau pau ngut ngan om le ya ka te u Abraham ula ong do utrai un om bitar bat ngan kren biang tarai lada shem tang sau lai pengut hangta ula jubab ngan om le yaka lada ngashem lai pengut hangta ula ong hakmi ngala shimti halade ban kren hau tarai lada shem tang arpengut hangta ula jubab nakabanta ki arpengut ngan om penjot yaka te ula ong do utrai un om bitar bat ngan kren biang henry satang kane Shisien tarai lada shem tang shipongut hangta ula jubab nakabanta ki shipongut ngan om penjot yaka kaktin jong utrai Yesu ngo yau play La tep lang ye pi bat ukris haka baptisma haka baya piru la pen mi pat ringkat bat da kecingej haka bor jong ublay ubala pen mi pat ya na kibayap bat yapi kibala yap ha kipop bat kejing bom ot share ya kado jong pi ublay ula pen pong ban im ringkat bat ukris Endau lamap yangi ya kipop jongi baro da kaba uweng no ya ka kot rai penrem kaba yeng persya yangi da kicingdawa jong ka katkum ka ain ya kani ulaweng no uda sa prek ya ka ha kadeng pna kaktin jong utrai Ujisu uladang duai hakawai kacaka. Pat endau ladep. Uway na kisendran jeng ulaong hau. Kutrai. To hikayengi banduai. Kumba uyaanes ulahikay ya kisendran jeng Ujisu ulaong haki. Habap hiduai toong. Kukpa. Kanlong kabakuan. Kakerteng jong me kanwan kahima jong me to ayangi kajanbam jongi kabahala kasngi but to mab yangi yakipop jongi namarngiru ngimap ya baro kibale snew yangi but what yalam yangi shaga jing penshoy but ulaong heki uno napi upadan uparalok but unleit siya hakapor siteng sanya but ong kolog ya ay kalyang sa nga lay tali kikupu na ba uparalok janga udang sipoy nakabawan jingwan but ngamdon jan bam ay ban ay but utapad unjubam na po ying wat tliya nga ya ka jenkang lakang bat ki kuon jonga bat nga ngilatia ngamla ban ke ban ai yapi nga ong hapi wat lada om ke bat ai yu namarba uday uparalog jongu penban namar ka jing yai kerpa jongu sakhe bat ai kat kaba udon kam Tikumta nga ong hapi, topan, but en sa ay hapi, to wad, but pin sa shim, to tiid, but en sa ple hapi, na bagkad ubapan unyo priang, but uta ubawad un shem, but how ta ubatiid, en sa ple. Uno ukpa hapadeng jong pi, balada ukun jongu upan dokha, hakajaka ban ay dokha un ay yau da ubesen
Lanil lada upan da kapeleng un ai ya u da kanyang lartham telada mapi la pilong ki basniu pitip ban ai da ki ki babha ya la ki khun kat no lelei ukpa ubahabning un ai daumen siamakuid ha kitu ki bapan na u Ka gospel jong utrai Adia roya meko kres Ai ku blai biang yapi bawan lang ka ni ka step sekani ka jing le niam jong ka jing sengu yo blai rengkat bat ki Father Salvatorian chongi ibadan hang ni Sister Salvatorian ki brother Ai ku blai Father rangba bat ki Father bertrai ka ni parish bat ye pi iwei pa iwei Dei mau balaseng yakini ki Father chungi. Dei Father Francis Jordan Balakyrkhu balapa yo Father Otto Fenmoller. Shanot is chungi hakasnem khat plas pa khandai pol. Bangila yo pidyang yakachinge nang ba ki missionary Salvatorian missionary. Katakadaw ngi dei hok ban sungu yo play rengkat bat kini ki Father chungi yakaching yo Father Francis Jordan. Nama lembah jungu Ngilayo ay kacing ngay Nang bajong u ngilayo ay kacing panem Kadaw kaday hok yangi Banginom kelet iki missionary balalay no Kamtam mangi kad ash na isisyo kadi kasnam jo kajing songu Kan men pi songu yo blay Ki missionary iway pat Inkut hadu benay November kat sautarik Ki Father Salvatorian kikut mentagasi Ikajing songu yo blay Ikajing ayo Father Francis Jordan Mengipat dan petang sisu Bandlong ki basengu yo play Namar kata ka kerteng jong kani ka seng jongki kadai Society of Divine Savior ni khot ye Father Salvatorian Commission ban pen bana Yesu nong penim Ilai keleng ban pen bana Yesu nong penim Nang ta ki sim ya ka jing thob khot Gospel Yohanes khat nyau lai puai jing ye bakerpang jong play yangi ban penim Bat uni unong seng joki we kerpang ka Maria nama balai haba ulawan perteru kade kasi ka balapun ka Maria klampop tenrai hakasi yap ru layap kasi kha jo ka Maria takadaw ai nam ru yu Father Francis Jordan Mary Kynmaw yu nama katangi songu uni Father hikayangi ban manialap ngunum klet ya kajing pana Ibu bapa di kecing panah ni, kecing panah kemat, kecing panah haduan, ban pen Kynmaw yangi, datang tak kebor juga kecing panah ini yo alai im, nama katangi angu yo play, kamtam ya Father Francis Jordan, Father Otto Fenmoller, ki Father Salvatorian ki bamenta, ki badan hani ki sister, ni kemen bani I biang yaki, orang katangi yang ni laja anak Father Salvatorian, metapat kilawan biang. Jadi baki ki basdang mentang kilwan pai biang aingu yo blai ni dwai kit bok biang yaki hakum kadi kasi baki penkut kasnam jong gajing aingu ya unong seng jongki da shisha melong bakut ko try katamai kajing khoj baro namar katangi karpat yami to penkhoj penkentang yakini kajing terwa jongi daga bapa yo mesem jome kom kom jer halon jongki bakin dop kala long yangi Kamet berkasnam jong try jong yu Jesus Christ. Hakapor baladino ayu dalam kaman ngobha. Ula priai kajing syachitom. Ula shim yokpu. Badagabai ngu yami. Ula kedia ayu. Lai la kisendran uang. Dua shim. Batubab nakani pi baro. Namar kani kalong kamet jonga. Yakaban IT na kabenta jong pi. Kaju karu komandala la ya pam ula shem ga khuri ga bai ngu piang yame lai la kisendran uong to shem batoti enakani pi baro namar kani ga long ka khuri jonga snam jonga jonga jutang bathamai bat bom chukot ya ga ban pen mi enaka banta jong pi
ban nak banta ki babon ye ka ban map ye ki pop to lei kani ban kan mau yang a Ilabam la sip ku try kan ka sacrament jong ka ching play ka ching men toy banesa jong ka ching sha shitam ukun jong mi try kar pat bagani ka ching ai ya ka ba ma uhi ula yang i da ka ching e ka ba om la ban sempang baneliam imbadalam yang i sha ka ching pan em jong i tau kris u try jong i Utrai dan ringkat bat pi Dem ka kri pan chigar khu na ublay To blay badon borbaro Un kar khu ya pi da ka jing sbun chung u Un te sa ya pi ka jing start ba pen im Don psai pi bar bod ka chi kai ju ka chingek Bon pelong ya pi ki bayai ne aki kamba khun Amen Don pen pai ki kjat jong pi sha u hi Bon kedau ya pi ka lanti jong ka jing sabun ber ka jing sung U blay badan borbaro ukpa bar ukun bar umen sim bakut un kar khu ya pi Dole so kamas kalawai Isyamu ya